YTF ni Puila Foundation Salno Rugwi Srangshala Bojung Nogor Wakinogar Amchani Khoroktham Sakhamya eba Khoroktham Kurinu Khungni Borokno Sakni Selarini Rangmanmani by Chubachu Khlaikha YTF ni haste achukphang MDC Runal Debarma Buskangni Shalabo Oba Haichu Gyajungjalo Klaijagnu Khungrongno Naitugui Yak Parichak Chubachu Khlaine hini Khoroktham MDC Runal Debarma Guri rongno Chubachu Khlaimani eba bialo klaijak borok rongno khairugo yafarmani no ongkha ishorni dagija kaisa kaisa samung kotor je borok sakna hamjaktei buino ba hamjagui manya o borok rok dofani samung kaham khlai manya phiaba dal bidal kebeng mungno ukulugo toniwoi srangsalo YTF ni Puila Foundation Salno Rugwi Borjung Nogor Wakinogar Amchani Khoroktham Sakhamya eba Khoroktham Kurinu Khungni borok rongno sakni selarini rangmanmani bai Chubachu Khlaikha YTF ni haste achukphang MDC Runal Debarma Puila lefunga Kamini Sakhamya Subulakshmi Debarmano saknainani bagai Chubachu Khlaikha MDC Runal Debarma aboni yagulo Somburam Kamio thangai bisidok umoni Sakhamya cheraino sakhamrunani bagai yakchuk sak Chubachu Khlaikha MDC Runal Debarma abo haikino paithago Lembuchorani Boloram Chaudhary Kamini Sakhamya Sabitri Debarmano bo saknaijangnani bagai je yakchuk sak rang poisa yafarka YTF ni haste achukphang MDC Runal Debarma Doctor sau approve. YTF ni je Mia Salo Foundation de thangmani sini Puila je YTF Youth Tripura Federation ni je Foundation de हमनो रगिना सिंह sini o bujang nor wakinaga eba 2 nong Mohanpur Assembly Constituency andra sing tini Fungni simi tinta family na sing financial help kya borongni kaham chikitsa khaijangna bagi better treatment ni bagi ektang ke lefunga wo Subulakshmi Debarma bona sing Chubachu Khlaikha kisa tai haigena hai Somburam Kami eba Somburam BC orobo Kabiri Debarma Sirai bisasa khaijinga dol sigana bini 3 bosor ni simi bini oru khami bemar haime manjangmani kunu doctor rok romaya beno taisa unnoto chikitsa khaijang bagi ang ani jesak mansak ang bono rekha ani salary ni rangbai ani beton ni rangbai jesak ang subai mansak subaka bono botabu khana ro doctor naijagi ni tau bo 6 bosor kakha hanai 3 bosor ni simi bo kosto manai onek bialo klaijak bong family kaham ke treatment khaijang maya tabu asa khayo bor treatment kaham khaijang nai bithi bare pai kaham kai bo hamni khane hni asa khay te kaise tabu last lembu sara oro Boloram Chaudhary Kami eba sarguri ebo hanjaga amno oro Sabitri Debarma bo bimar haime manjakjak bonobo doctor naijangni bagai ang jesak mansak ani salary ni rangbai ani beton ni rangbai ang Chubachu haigena buskangni salabo sing nor sibo media ni mono sing o area o just sini bubagrani leadership ni bisingti bubagrani dagi mungbai je Chubana nangsak Chubai thanai sing je tini Chuba mani bok kaisa to je chirai bisa je 6 bosor omkun bemar romaya ni singsibo Degese Subulakshmi Debarma ke mo bini bohogni problem tomani degese Sabitri ke mo sugar patient tom kaitam jaga teri kaitam jaga Buskangni shalabo oba haichu gyajungjalo klaijagnu khungrongno naitugui yak parisak Chubachu Khlaine hini Khoroktham MDC Runal Debarma Why do one go? Now doctor na je ro khune ro sa now omte was hajana ke sini edition mar na following her go that in Lephunga ni simi onimes ni kokthum chin khorang